buat siapa ini? Bos Waifi, Bos Waifi. Bos Wahidi. Bos Waifi yang punya Agustion. Pacing mateng di pangatengil, wong mateng daku me angil, pengen rujak belum pentil, sing pedes ya sing sengit. Buat abang yang paling ganteng. Sampeyan sing dadi laki, orang emang rabi, kula duwe kandungan, sampeyan di demenan. Weteng gede kikir ambak bokong ayune wah, kenang sampeyan bae. Pengen kula, belum ya. Mari buat abang-abang ganteng. Terima kasih. Pengen kula masih prigel, sampai ada gusel-gusel. Sekian kula lemu, sering ditinggal metu. Bos Waifi. Luar biasa, asik. Kembali masih bersama Merlinda. Asik. Yang punya Wifi Agustion, luar biasa. Ditarik lagi. Asik. Yang ini abang siapa ini? Pacing mateng di pangatengil, wong mateng daku me angil, pengen rujak belum pentil, sing pedes ya sing sengit. Bos Waifi. Bos Dedi. Yang punya Wifi Agustion. Bos Dedi. Bos Dedi. Sampeyan sing dadi laki, orang emang rabi, kula duwe kandungan, bos Didi demenan. Weteng gede kikir ambak, bokong gepak ora krasa, kula ilang ayuni, kenang sampeyan bae. Bos Didi, asik. Merlinda. Kembali masih buat Bos Didi, Bos Didi. Pengen kula masih prigel, sampai ada gusel-gusel. Sekian kula lemu, sering ditinggal metu. Bos Wifi Agustion, luar biasa. Asik, asik. Ditarik Bos Dedi, habiskan Bos Dedi. Asik. Bos Dedi, Bos Dedi, Bos Dedi, Bos Dedi. Tarik lagi. Pengen rujak belum pentil, sing pedes ya sing sengit. Alah, tarik lagi Bos Dedi, Bos Dedi. Goyangnya miring apa gimana? Asik. Sampeyan sing dadi laki, orang emang rabi, kula duwe kandungan, sampeyan di demen.
Goyang lagi sayang. Asik, habiskan. Merlino, aye aye jos. Apalagi satu lagi, jangan turun dulu dong. Dor.